mama atkuyachimpire but say Arontini Mirana Metete Adem Konikele me one that says nobody can stop because they're better than them. I want champion run from that then we run as this is nobody can stop. Nimbatera Bateza Terra Nakota Nchiruka because it caught in a vibe. At Miruan on the ships nobody can stop because they're better than them. Miron on the seas. I want Nikele Guy Kuya Ahina Hunamira Kajat Chechiganye. Chija kugwa chechiganye chetaro kutorobani kutorobani wiro wekera hamashanyarazi bakabatire cyesho mukirizente bintu byacuse wama byacuse Silver Coast ati nyoku nabeneza kuza Bishop Stuart University naguzire nakagari kanja kwani nkaniza gumanindika kache kandi kuza university nafune na admission akagari kanje ati bari abaye kabara hamashanyarazi ngira ngo cyo rakore no manya akagari nkaguza bari abajyanga utereze mutwara 3 yo kutaho mu kibina cyitu nguza akagari mama ko yabanguriye do murimo kurugiro kwari how he does it over there how she does it because it is not good at the end of it or kushanga ngo industry mu abantu babiri bashatu babana abo kushangana bafune mirimo oba kurwaninga because at the end of it or ni mwe muza kushangana ni mwe abo kuturiyaho na nabo abari yo kwa hahera abo kuturiyaho mba kuza mutachi tufunama abantu nkabo bijwire ntube twete bikono nyona kugira ngo dikangambira hatekire mu industry bitu tukinemo abantu abo kubasa kugenda amasamu radios bakagira abantu bashashoro bakadelitinga music yabeshongoza. Yes, abakutureba nabakire gundo muronde kandi mwe bare kutureba mwe bare kufollowinga Nkore Media amazina ne MC Mashweko Nkaburijo kandi urukuba nimbahereza buri kimwe ebiri mu industry ndo kubaretera abantu batari bamwe aba mu program nekibozi kandi aho ntwantuganira mu naba superstar ntwantuganira mu nabeshongozo batari bamwe bamwe tukugamba anshonga za government tukugamba amakuru gona gari mu industry tukuganira mparampara n'abantu batari bamwe bamwe mwe bare munonga ni kujya nti sharing Nkore Media subscribe Nkore Media gambira ho na mugenzo wawe. Yes, erizoba nabaretera umuntu wa mani kandi umutere ni mumbuzanyo mbagenti imwe cyo gukora nozo mu comment section program eji ojoti hati nitwenda muturetera ogo ahasigara ito umuntu uri kugamba ntubantu basaka muronda burahama hari mbase ko mukuretera kandi umanye biro kufarsi rebu wawe nengashe umanye biro kumukwataho erizoba nabaretera umushisha wa mani abatire hiti umwikiriza nabandi yabaraza kiro n'umuzino mu ndongo abandi yabatahiso bugenyi abo byeshongore mbwenu eriza wana mbaretera sebona nekushaba nikiri kembo champion western champion na nekushaba oyakire uramusaba kutureba na nabafans bawe se Natasha kirizanze umutima gwange guri mugwe benebaka ndotagwe munzikiza gwegwenda umweshongozi mako kugira ngo ramutse abafana babahagize beitu nukuba kuri uko that is what we call self introduction so nuko ukondo banyatani kirikembo abenji bakamanya bwa Natasha that's why nuko nijana ko konka aninye nikirikembo the western champion the dancer gladiator straight outer omwana from Rebikona no manu banyataro bikona boy ya sure nabakira nimba kuna munonga kandi nabumbire ntakarebire nababinde narebire mukuru cyo mwaka uzoma ndiyo gukurikira tugurabiremo agumaka guhirije nebere bukuru byo of course byo nakabirabamo bikiri twakwakira buzuma twakwakira ari Nkore Media twakwakira amazima ninye nakira because Nkore Media it is a home, it is my home. Nkore Media itongeza ho munonga kugira ngo at least music yitu ya western ningashi industry yitu ya western ni tuhagira hagira idare twatekaho ni tuhagira okutwimusayi musamu kugira ngo hagiri idare rumwateka wabura ekinyu ne kumenya nti Nkore Media aha industry yitu ya western Uganda etire hidara ya manu munonga what I can tell ntabantu bakaba takarebere media kubanti ne basa kubera serious kwizire Nkore Media numbe ni hino kuyava ibingire kintekateka abantu muhimbo kanara abantu batakuchimangu social media it can be a platform whereby everyone na basa kufuna ekikweta hype basa kufuna mu sente na basa kufuna mu fame hati Nkore Media kuyizire
ino kuyatire abantu bingi abamwe ma ito social media abamwe tukatugitwara nk'ikitari cy'amana. We could always do groundwork. Social media konka kore media kwize ikintu yakivibinga yazane inkoransia bintu yabi implementing so here we are. Ninja ati industry noreba media kweriyo ne yiruka at least hatu noreba nkore media iri kutandaka noreba na hati media zizijire zikujombekeraho kandi niteke no diri ya rero twabe tushaba ngo eriyo ribeho kugira ngo turakore nabandi bimukiremo ahasigara tubone kuturi mu industry when nogira ngo hati you're happy for that. Yes, and you happy for that. That's what we need even in our music industry whereby nikirike mbokunkura nakore kintu cyamani. I need even my fellow artists to do the same. I need to follow my footsteps, you understand. Yes. So ncho kureba nindwana mnonga kureba nti abeshongozi we can be one, we can have that one love and together we can make it because ekintu kyona nkibakiri omunkwataganisa. If you have unity everything will be. Nikirikembo nikirikembo wija wazarwa nkai nizarwa ahenye no mutawuni echaro chitumba chetenya rubanga kachika kashari hariya ritano deno taho mundoko mweni warenga hana bypass oba warenga tinko konjeru nono gwam then twine namakaganda aho mu ruharo ahari shatoko omunda so okwe niyo washomere okwe niyo wakurire mu mutawuni niyo washomere akuru mutawuni tukasibuka tusubuka cyabandara ntusubuka cyabandara Shema district twija muzeya aguro murharo no twabanze kutura yagaka yagurankahi Nyarubanga. So finally my destination we are in Nyarubanga konka tuyine ko murharo then ntusubuka nkahi cyabandara. So nkurire nkashomera mbara mixed primary school mu abana mu Jumeri ha kwa kamomu aha wano zarisha twargachi yanzo katemba tukamba jeta cyendugo nona ashomire primary yanje yona kamara then nkeyongere nkazo mu secondary. Yeah, sure. Endongo wija wagitandika bwire cyo uko kiri kushoma bwire uka watandikire ndongo ninga endongo ukagitandika warigire mu ishomero amazime ndongo nyonka gitandika nkiri mu ishomero aho ruko mayimingo rukutera. Yes nyo nkiri mu primary nyonka nyene character yanje nkaba tujwara za kachi aza Biden nyowe ukatine kasente nkagenda kuri ya rutindo nayo gurero rugabire za 15 Biden kantine sente zenkito nagora rugabire nkanje reko bayina kakondo kenyu nganka sibanze wache ati nkariyo bazimo bakazi purifyinga za proxati wache so ati nyonkanye gure ka rugabire ka 15 ntera kachi yanje ubwo bwire bakandi bageta guhera heshaza wachimanye so ati kuna abenkorantyo nyowe njuka Biden nkabanza tukabatoroka tuzo mu kibanda mureba music hati wiro bakahangire munonga ringara za domboro ya soro awirorongoma kuna abempka time nkaza twaza nko muranch hawa oba twaturache kuzo mu batwatine mukatikira kirasiti cyo mu kibina nyonka nkanguruka nkanza nkahariya omisho ga kirasi ntandika mayimi na mugoro kutu mama yaye amana na azantera dance no manyo kuba no mayimi ngiro rukwezinera you know that situation niwe mweshongozi niwe muzini byona kambi kora hamwe ikikuma isangu nkakura ninchikunda cyaguma nchi building ampora so kuna kiro musini yafo nanye nanti mazima I should join kutandika nkiwe aho wija watandikira nkahi obwire obwe no sha studios kazi kiri munke wija watandikira nkahi nkiwe of course okutandika kwanje officially nyonka tandika kweshongora nkarebera easy man na hona amanyire nti na no mweshongozo wasakuzo mu studio yeshongore cyeshongore cyawe ize manu yabe roro modo wawe ninga roro modo wawe kari yonde apana justice ko batugire nko kwasho ati nareba yagira ati nkozire cyeshongoro cyanje original yanje nanisha mukereza matwatsa nyonka ntakuma kanturo mbya miming kanta kama even you can go to a studio and record a song. Yes ati twatugire ko bukanga mbaheta bukanga twatugire nkahi rugaga no habito abeturi tukatugira nyonka ngezere nka dansa ize manu na wakatwira bakaryoki akitera kuyamaratere mu cyeshongoro ntuno basa kweshongora hati nyewe ngumarugago kumarebero nka bibiri kuna akwakari mukuru wanje kuna abazire nagaruko mukantu turakaceka Biden ati nshanga ahanju zomuka aina abentura Biden nshanga hapangiso producer Edwin Shiru
akapangisa aho bapangise mu room nkadabaho ari ngaha rubaje ngira aresero ka studio tona atankire nkagira nti nza magumana ante robchenche agumana ante ngarabi nanye ngumana nchitera mpora no kweshongora you might be having a talent there is a robasa kubo ine talent ariho kushanga antenere kintu no chikunda understand hati ngumani ndio mu studio ntutere ndire nkantakaza go mu studio konkangumani njezo papa tukumantere kintu na Edwin Shiru ntutere tutere paka wija wabone experience mu mpora aho wija watandukana na Cyeshongoro cyo wagize tati umurundi gwa kubanza kujya tati kanzango mzindaro nanye Cyeshongoro cy'incishokoze kiriye cyanje kitari cyo kumayiminga tinje ndabyawe ngoma biha naye kanshoze cyanje kikaba kirikiye namazima kanyine nyuma nakatandukana Cyeshongoro Rwanda nona bini my by then kanyine Cyeshongoro narurunji gwe naruna yo mubanji narurunji gal yegwe matirase narurunji gwe naruna yo mubanji narurunji akara hakichi kaka hindi kafutura rebukona kukabeka turabokabeka ndabo nkaraibure nkajanta tumwena nkaka kanto muntu nangoka nkayagwirwa akagira kuyakakwataho mwene mukama natamu yamba hati kuna akozire Cyeshongoro mwe kumangwa bica binjira bamba kunda ebintu ebi that social life nakajanta can you be part of my video you be my vixen ngamba really nkanta kwasa nakuchitse ngo bakwikiriza no manka kikiriza nakakana ikiriza akakana manka abaserebu akabaserebu urebe kono yona tino abatakumanya akata akatanga no kutambura iguru nkekinyonyi ubwiro bonka ukagurinka mwaka ki it was like 2010 2010 there abo kuba kuna rebire obgomo bwa yanga nasharamu na resortinga nagira nti reka ndgomo Edwin Shiru nareba tiyankoreje kinkwenda ntikanzo wa baramu okuzo wa baramu kamanzana nyigitana nekibine kintu bakamba cyetaro kutorobani Dr. Wiro bwekera amashanyarazi bakabatire Cyeshongoro mukirizente bintu byacyuse wama byacyuse Silver Coast ati nyoku nabeneza kuza Bishop Stuart University naguzire nakagari kanja kwani nkani zagumanindika kache kandi kuza university nafune na admission akagari kanja ati bari abaye kabata amashanyarazi ngira ngo cyo rakore no manya akagari nkaguza bari abajyangu tuhereze mutwara shatu yo kutaho mu kibina cyitu nguza akagari mama ko yabangurira nkateka ntaho mu kibina cya Rokutorobani ndikumangura ifu neza kwihinduka kunajira mu Rokutorobani ati kuzo mu kintu nono expectinga byinji kandi byamana akwe no takumanya biriye nyuma bundi abantu kwakora ibintu byawe konke nono expectinga cyango munonga mwene mwana we bagamba katana itake katenda nyino kufumba Rokutorobani kandi hatubona ahura ngo life can be harder bro yes no basa kuboruwe nko kureba ngo ibintu bikuremerire uri kujyota nimbasa kwikori yoriya agireki ya nyambaho konka ukari yoriya kandi urebe ngo naho biroroshye kuba no garakaye you understand so ebintu kunagira mu Rokutorobani turera aza bagira tukantuza tuguma tugira ngo katwera Cyeshongoro tuna turi abantu bashatu bakara babinabigitu twabashatu aza tukatwire kuzire Cyeshongoro Karongi baketa yasinga ka gospel nja kuyimbanga Yesu buri rukede ndeka nyimbe Yesu nti yasinga nja kuyimbanga Yesu kirona mizana mazima dala Yesu yasinga hati nyonga bantire mupate koja majirani marafiki sisi wote turuka tuyimbe Mungu anashinda mutuma anashinda yeye mire champion anashinda hati ninjira bayayi kubahurira kantu ako kanura kandi hati boba kabatashomere nyonsho mashomere bagira ngo ngogomeka nabasa kuturiya hiswaga kana basa kutwara Cyeshongoro tukaturi uko tukatuza nko kwa Ruisi tuguma training buri mwazi tukorira ka training Cyeshongoro cyitwa akuyam nkahoma obwire bo training jire obwire bo mazire bakatwa kwihamu nkawamani na nkawuro Cyeshongora kwantama na najanguna nafuna ka breakthrough nanya hati naza kuteromba producer bamani na kutere kigoma abayayi bakoraje nareba nkari yanje baje ending konka ncho kureba mukama najangu togwa musubi
nanka Natasha wisha wageshongora bwireki hati ebyo ruhanga kozire no bajangu natine nako natine no bashambira ngo ruhanga ya akunzire nenu minezara rebo muyayogwe Silver na mwene me I respect those guys and I respect everyone who abasire kuraba career yanje mikono ye I respect nobody abeto mwene okozire bibi konka hine nebirunje byo kubokozire so mutogwe no muhereza respect because he's the only guy why I'm here. They made me suffocate, they made me suffer, but in the other side he no kuba no ma aho kubona abone kandi ukafuna mu umugisha kandi ukashangoria uyayenga kubona abona kandi bikanga. You understand? Atuke guy kubaje ngtwakuyamu na mwe naenda nakura na huromagara na urubura mbwayanga onkana jatitize okay hata rugayo nkancha karagira twonkano muna kuyam atwonkanye na keshongoro kanja kumbe nyenda kweshongora so mwene nakankuhereze chorus kuwa keshongora niyo no basakutandikira hwawo angira ati aka keshongora kire yakirizanze umutima gwange guri mugwe mwene baka ndotagwe umunzikiza gwendaba hata ukujankanye ne mufiri nakunzire kiriya nakitire mu kureba ngo hate kitinda kire na man ndeba ngutine ne kikubasa gukora kunyama hati ngaruke kuriya itu abantu trainingira bo bazo mu studio nyongarukankaye Ruiz maniteka mwizina krea konkampura niriye nafura ne nafura by then ugugu mhara wa M7 Natasha buri muntu wena ukurangu kugama Natasha kura na ati konkana Natasha kiri au kukuna Natasha bwerekere kuna ati Natasha mpara kono kiruka hatiwe ubunteri mbona Natasha yobwira kuza kwa Natasha kono yeshongora mhara president we had that feel mhara president mwena kako zirizine buri muntu wena gambaro Natasha if I can get her muniko I feel I should be you understand no ma umuntu umushika ko bari murungiye kana ina kasente buri mushya wena nana ndabe nafe tuba tubyagare bibi ware bina sente nawo bimanyi nitwe bice bine sente ndibana nafe tuba twagara kwetega kasheka ndibebe wacenga ati kinakozire ngira anti nanyeka kanti rito kamanya Natasha ne basa no mangu na wakachure ceshonguro cheshonguro chikatrendinga tino tarachuriri na wakachure yes na wakachure no muna bembire Biden TikTok ketaro konka koje ngune bya hatoka akabire no shanga mu comment yeyo munanke ningo bundi challenge agikora oja akora mu challenge kuvuga Natasha kirizanze kuna katire mu hati fire rina abantine akuja kire yakiri kakanke nafu anatirema Natasha kirizanze umutima gwange guri mugwe bane baka ndotagwe maunzekeza mwegwenda ba urahaza mvibe mpura kantu kana kabasa kunura hati ntetenkanya ati ngira nti aka kandi kumanyangu mukama no wamani no mangwe ceshongoro kibakozire echa gospel kikafa kino no kubasa kucyura kine na icyagire kikaza umempara na mwene ruhanga wo mwene cyo kureba owahigurogo ai amani HT wanetende mukama mugamucyabo kuba ito twine man just turiya turebe ebyakwenda turebe konka tukumanye biri wazo mu studio wajya hati wagirwa wa recording ngo hati no kuzo mu studio the comfortable cyafayo era nyo that's why you create those guys burimo umuntu yana akoze ikintu cyenshi banke no muhereza respect era ncyo kureba nyo ni crediting avare music okushanga nanyo enjayi aha myaka yayine na nobwire bwajinywerire ukashanga akine mutego kubasa kweshongora abantu obakine mutego kushanga ariyo mbantu nkana I respect that's but abo bayayi bazibunyo omuntu okunywa enjayi si cyangu brad nyo munywano wanje akajinywaho kandi ndakozambujanye kanyencha kare yanywa yerizo jereberebe wachimanya kagwejerizo bane nyencha kusimuka kashanga nho na heri respect buri muntu akunywa enjayi muwe respect gwe murabe duka abayi na amanyi White Ghost ukakari sivagazi na White Ghost niwe nabeneza kuzana wo mu studio Angela tinikiri waba nonda kutera hiti waba nonda kweshongora je jango nywe mukunjaye nyirante antwara kuri ya Ruizo mukasanyarazi akampa nkasika mpafu ishatu
nensika uko takajinywa ho kanta kajinyo ntine ne kinkumanya bakangira ati waba nunda kweshongora je ijoze kunywako bazoske mpafu nasike isoka kare nahura tine kinkura nenga kati nangamba guyise munanka nakora nahura nenda kaba angama wale nda kuyaka koro gariko ske mpafu ndije namjira ntumuyaye ntikonkani impura embera yino kuyachankara yatandika kwisha enja eje yo kureba ecyafayo cyayo wajinywa oyine kigenderwa kajyo tati nenda kuza kurwana nenda kuza kukoreki nice kutwaraho nice kufutekaho mwene yo nene kurukiriza ne kwagira ya tukajinywa shuka nkanye nemwe mtwari 10 iyo nka ya produce ntine muna 10 cyamizi ze nabenyene zikaziri weri packed nabanyu be cyari 10 studio ne yayanga hatukatambura kuruga kuri ya bara makaru rugazi Biden konkano omanya nkantambura nchikureba mashweko mbanza nkureba nkwetegereza atama obwongo bwanje butaho mbwongo bwa bukushoma bureba ngo unorugankahi oriyo nozankahi notekateka ki nibyo nebyo kwenda mwene nkureba mudakike mengu summarize ngafuteka hari enjaye inamanyi nkureba ngusummarize ngafuteka hari era mwana salute for everybody mwana amba wa respect ba brother era ababazoganya be bamanyi omuntu akunywenjaye mu respect murabe duke nyunkani mangu nyina manyi ekanyereka ngutine kindi hati kuna kiro mu studio to make things worse bara makabatere bidongo kuna bempure bidongo nkani mpurra hankom buri kimwe cyona nashikana kumujya ntukonka tocendeza bidongo byawe obo yatembesa % nyo muntu wiza kweshongora ninye nabe ningeshongora ninyeshengereza produce ntukonka tocendeza bidongo byawe nyoka nakaba iyo takomangwe ja yatembesa % ike mwene kantera era ne cyeshongoro Natasha bara makakoro mu mugwamana munonga salute producer bara abukanyo nebe nayeshongwe nkanta kubimanya seriously kuna etire Natasha kirizanze omutima gwange guri mugwe bene baka ndotagwe munzikiza gwegwena ebyagarikireho otambuza ebindi tokumanya tinkumano kubyagiremu tinkumano kucyafuro winjire era mwene mukama no wamana abo kuba kushanga ngo Natasha kabahiti ndangano we yakikoze akakikorora hanga tinka kubi akakikorora ngo bwire bokwengana ki bara mu kugira ngo akikora kikwereze tinkumanya abo kuba nyonkeshongora ninje edakika nkama kumyano beshankemo yatire beat nyo yampereza nyona kuna atireme biga nashohora kanta kuza kwikiriza ngo atere ndi hawo nkani nkaba nkashikani intambura ho nashuma kaceka nazo mukanabyama obwirobwe ekaringa mwakaki ekeri 12 tukuza mu 2011 ekoze ekeri nka December bwirobwe ninyishika ngo YouTube TikTok manyazi hebe bakabitaro so atimo mukame uko biteka ukakitekanga kugira ngo kitambure ku kensi yona kwetoro nse cyabe kiruho febiseri betwaye nanga basajja banene Bobo King UBC oyo Bobo King kuyabo umuhereze cyeshongoro cyawa tukaba tutegereza radio sha 8 kurukiza bamba sha 8 ogambira nabatayibo mutege nubaza kuntererizo uterizo wandaganise tuko batakubasa kuhingumisinga mwena mutege radio sha 8 zekiro wawuranga Bobo King imwe kume ayingide mukama okumanya uti mutege ndera hatu watega radio bakabura kutera mpaka sha 12 ohurire naku ohura wafa cyeshongo tubantera ne hate kizire kikatunde cyeshongure ekyo Nico's pub echina tukaba twine night yabeshongoze burwa kabiri na rwakana Nico's akaba ine program nunji munonga era ko nakufuneyo mugiga nyonyenda kwiza kureta that proposal if twafuna nko mugiga akubasa kugaruka kare aka implementing ekintu cyane Nico's cye abaresere abo kuba talent kabe yirukire as speed ya man munonga speed ya man talent kabe yirukire I think ninjira niyo yabirero that's the only reason ahabwenkina nabeshongozi ba Western Uganda hati bakiro no bareba abuka abana bona bako bashango mukina Nico's buri mweshongozo no ko mushangayo akakora ki akaba amakinga sure anti burizo bari ya kabiri rwa kabiri iyo mweshongozi wena akoze video nunje okogere to mu Nico's akuhereze mutwara 2 akora drive orabo mbantu baba kukunda abantu wakora drive deno isha obarabya makibu
ukibirabe makibo agaraka kwereze mutwara abiri yachi ya video mwenu omanyoto video yinkozire nafuna sente za promotion. It was the best way ya promoting the music buri mwana we nakabarwaho aboko bwire obwe hakakwata beshongozo bingi ba Gioni ba Megatoni ba Matt Henry bona ba Pen Patrol bona beshongozo ko bashanga bona bakabari abajare omukina okaboshanga cyona kijwira beshongozo ekizire kikenda kugaruka menye mu bwa hato mu industry ya Western kushanga ngo hati no babasa kushanga harabire homwe ninga babiri nibo barufu tujangwa kina kucyarigireho nicyo cyaresire cyo ninga promotion ikabanje ati no manya music he ekazam politics nyingi munonga politics they ati bagezeho munonga ku divert nga twatwine ibintu myingi munonga bikora tukaba twine TV tunungi ekabe ine program ya buri every month eteka obato yabeshongozi babiri abakora ngo nabamani bagiye huru eteka mbato icyo nayo ekabiri ekaba kikora hari ya Rwampara na yekabiri promotion ya mani munonga kikaba cyongero abako bakaba kuranga ku maro kwezi kono noma ati no muburango obu muzahari ya mutera bato abantu mwenu mwakurwo mbato buri mwana anazagamba sanga buri mwaka ngoro eliza watwine nikiri twine nananga mechi kumanyisa urwo kwanza rundi twinogo twinogo. It was the best way nambwe nyewe nkozire bara yanje ninyenda ku implement era kunda amaresho ejo niyo program yinda akore ninyende bintu bibiri ninza kuba ninkwato mweshongozi ni mufera. That's the best thing I can do for our industry. Abakuba nyo ninkunda industry yitu kandi nyenyeze birungi kandi tinkwenda kushanga nguninye mweshongozi wenga yoze kazo waza kazo ori azeru kunjira nikire obwire bo kwaze futera Natasha yakwata yaba hit wija hit ndije yagikura sizekedi Natasha taka kwasire tukaturiyo munikozo mnyo tukaburwa kabiri tukatweshongora kutabe tweshongora hati kuna yeshongwire Natasha kuna jiro abara makajimpa kajimpo rwa kabiri rwenyine zabire nkashayi 12 izoba rinje shongora nto munikozi pub kantwire nitero dirindiri bwanje obwe kunka kuna yeshongure cye Natasha kirizanse umutima abantu bona nkare bagira ngo cye nagira ngo bice shongoro nkibi obate bakikunda kumbebo abantu yokori yeshongoro kahura abantu bagira ngo cye baba twire bakumanyiro mu kintu ekini okubana sho bakahura nabatero rwarerere konka kori yeshongora ahantu okahura abantu bahunama otarigira ngo wayeshongora kubi obo tarigira ngo bakwanga abantu nibakunda munonga kuhereza ekintu kisiyamatu kura how is he how is the song na kugira ngo abantu nkeshongora Natasha kunaje mazire nanye na kwasari akazindero nashobora tindamanyire cyagarukiro Natasha kuna shire ba Dr. Band nabo babahereza night yo yecheshongoro cyabo tubonabona kaba kozira video bakwenda kuyamaka sen hata akaba nikoze kaina kavani kiyabetambura bakabine nanka wabo MC wabo bakumeta Mountain hati Mountain akwataka zinda arikuza kurangira Dr. Band rizo barere hati bari ba Silver Ghost bakabine kiburi nabakinjaji no batamenya marufura akawo kuwabo munyiza abana basana kuyamo mumero hati Oria Mountain kuyatane Dr. Band oguna tumanyira ki ebyariyo narangira tukubira rugama tereze na microphone iwe no turangira bishinikirika wasomera to kubasa kwata microphone jikwate nkakwata microphone indi DJ nwe abandiza kugira ati noho yakwata microphone na driver yagira iwe twakubinga bakagambira Mountain akana rugoma iwe twakubinga bro nari solid nkakwata microphone nukujangu erizoba riro kabiri straight out tuza kuba turi mu Nikozi pub omuchina twine batayibita baro kutobando kuruga kacheka mbarara representing tonight omena gamba tono ngasini yanyo asobora kuba microphone ati kamwe n'oruzungu donde amiso kuingira kwa bere fena tusare ko tucha buri omo yajati that's a true MC oyo MC si wakora ki konkogwe ni MC tumuhomurumu bakani batwenkumeza okotembo orugarwe bukone cyari 10 ogarukaywe bukona 12 abo kwatugigene kiro ze 13 so balancing arukumi nane cyabi no butabalancinga ekikorokora izina wachimanyo ati making sure nti kuna kwasira microphone kuba mpiro murumo nka making sure noreba ize mani no kujya nkare agerizo munonga kureba kangu yargayo
none yabarya drive noreba nagezo kurabye cyeshongoro cyeye konka ninjira omugisha gwe tugakizire because abantu ize mane myaka nyonka rebera ari wo kweshongoro no kugira ngo chance yene takwizire abukwa itwe turabeshongozi ntumanyangu one orebo takarabiro chance yawe ne takabiri you just wait for your turn but keep trying, don't give up, understand. Hate kina akozire nkamakinga shwangweze 15 ziba kumpa ntari aho na 10 nkanzihereza DJ mugore cyo kunywa mpereza na drive ecyeshongoro Natasha yaba Natasha drive kubabire bahuro omutawune eje kuba buhure cyo Natasha akiri aha ekina cyakora mene keri password wate kina cyakora kuhura Natasha ekina cyakora bazo mukina ha Natasha ba Natasha hati radio no manyano bakunda echa breaking echarabo amahuro ngo kwereza attention radios cyakira TVST aroga imba mweta KB azakina akora aho TVST ogo na edit niwe yankorire video je na yakagikore mana Natasha nkakiteka mitwara abiri yonga mtwara bereka kukereza hit mtwarago konka no shanga necesho ngo kuteka milioni 5 mu promotion na video byona kitina no kubasa tine na ikigiri konka Natasha nkakiteka so cyeshongoro cyo na cyakiriye cyo kuba hit, it doesn't need you to invest more over much in it. Wero hangana no tamutuce blessinga ureba cyarabo kateka meme twara abiri cyana no bwankumita no bwamutoro muna bempreze nga bacyari bitu wacenga Natasha ba Natasha radios tera Natasha West tera Natasha amabaraga tera Natasha ba DJ batera Natasha konkani injira binje bakamba mangu ni ndiga Kampala abuja nguruka Morgan bakaba tafusteka teka ngundo wako iwe ubwirobo music ekabetari mu kikono ekabetari mu politics okushanga ngo hateri igenderi hariyo na nabeshongo zamara abo kubasa kugenda ama radio bakashashora sente bakadelete nga music yabeshongo batayibaba kabitari nikiriwe nkiwe Natasha ekakufutaho mbwirobo mwe Natasha tine kinkujigamba I'm here because of Natasha bro abakuba abinchi binji na no gamboti nikirikembo umuntu atakumanya konko kuja uriyo watire Natasha you understand, so I respect that obwire obukwarize futera Natasha ni cyeshongoro cye kinde cyo wakoresezeho hit yawe yo kujoteje inakoreseje nkagaraka nabatera hiteje ati kuna atire Natasha aho obwire manya bwagaraka bwagenda ntine na cyeshongoro kinagarizo nabanza nanye naceceka nahunama nashanko wabirgaho wacenga hatinyiza abo rukutoroba inagiremo hati kubarebere natera Natasha kandi hati nabona aba public enemy to them nabo muzugu kandi hati no mokushanga muri mu kibina kimwe kandi mukwerwanisa kashata nigiye kugira ngo kwa hati bakareba wagira man wanda kubakira batakushiteka teka abo kuba ninjuka gayo go katsinko Kampala twabonabonerayo barikuza gukora video yawe cyeshongoro cyabo cya yasinga ekitwa bintu ndakora tene bakanyama nawe video kashika yafu no mango mshija nkasinika Kampala nyo nabatebeka nisoko barakwate video procedure zona nazitereza nanye nafuna kasuit ka braza kanye najane zakatera mu video yaba yayibanje kutwakira video shoot gaya kajya ati nioni creating kumwenda mu video yanje na nore wabe natkwata video kajya oyo mwana ngabo yabadabo nabona ngajja wano warayi mumugubye ne mu video ngizisira banga ko basajja bakopingamo okurugobo enkarwaro mushije kandi Kampala ngarkambara nkarwala nenda kufa nyine nakashana kunkarebangira nti mukama no wamani ngarkambara kunagarikire mbara barokutoro bandi nho nagire nto kuruganera izoba mweno kweshongora kuri abe niyo yabaneza kuba kucyara abe nicyo cyabanjizo kumpangazo mu nseje nakurugama okuruganera izoba nabare kure rokutoro bandi mukore byanyu nanye kankore byaki ebyanje byawe hati nyizantera keshongoro maketa uri marayika ndeta version ya narunje nabe nakozira kugira ngo uretera tambwire kandi koriyo mu ngoma hati nji transferring ngikoro munene uri marayika mufereko uri marayika gwe narondo yo mubanjo uri marayika no kubuza hwaho umufutando ko kano ishongoro Ruganda yes niki kizire kikakwindoga yata kanye shongoro nyankwe kandi Ruganda kawuri waterire muna hit akabari Gioni akeshongore cyeshongo ohamira harinye abandi bona nabayaye mazima tibineravu you just know bareberaho no batuyire ninye genero Gioni aza sini yake akarodi je mbamwita sini yake akateka muri mix mama
ohamira alinye kabihomera nyankore rwabonera rwejya izatera marari ngira ntabozo ntikonkana omanya ntazejenye shongora nete kwa kubibonire that R&B it might be good hata kariyo chari wanje urebuko na mamweta kidimana katura DJ ariyo mbidongo abukutaka sitabera mu nkora yabera yiyo bwimba bu ninga ne kidimani nyoni manya orunyankore rwanje nurubi mnonga okoza hati nyonka nshomire mnonga Buganda atenga society je turimu tubukuta Ruganda rwerero kitegere hati mjana kidimani konkana nishaba mwana ntubasa kushitama hamwe tuyeshongoreyo kore yake shongoro ko runyankore obwiro bwenyanje nubwo yabe natera kidimani natura atura mu nkwachoze nafuna pen n'urupapuro ntutantubera moko nto mukuna wengo kubachira tinyina na kati so katwamo kati narenga nti yachiro gumora musi abazire banje bakuru banje hamwe n'abazire banje anzo gumoyimize ruhanga wawe omuhanji wawe kani wo mujuni wanje zabera ni wensango yobugiga bwanje nkunzi yanje urembona harisho ryanje o mama we helelele mama we oh mama we helelele mama we mama o mukuna ni wowe nkori kubachira tinyino nijo unikwena niwe machura tori kunsaza no butakuze mu mafura ebyawe byona no bitwaza je mpora ata ujukadanye nari nkani nkuna munonga rwapezo kujya ngushanga enyugutani kushemeni zisano titindi kwanga garo hangani nkurahira omubacara ninkakwite niyo machura azomusana no buhakubo munzura abo kubiyo kansensero mu magara tinyina nyingi sente ninchera kuzikola unini wanimanya tizikutubula ori murungi ninkuhimisa kamandera omusiyona ndebire mwizina zabera iwe waresirejo hati urede abandi bakaba TV West ekanetera abo kuba nikuza futero runyankore nkabaza natere cyeshongoro cha champion nkambuzire munonga mu industry niza natere cyeshongoro bondi dancer selector spinning again a dancer with them for the western champ nikile selector mirwana de youth attack them again bondi dancer ati nukutera ruzungu nukutera mugana bucenga onkanza kureba dansoro ne basobutire utagire ki yantwara bacenga ati kukureba bariya kajanta tubanze tukore akeshango ko runyankore kayara nbika futamburaje niko gukora machura machura hazana yo TV West katera machura kuko yatira marari kuko yatirene hamirari ekatera machura buri yomo we nakanaje wa trending obwire hatobo abo kujangu nkanye na keshongoro eche cha dansoro bakamba kitera Biden bakachita na TV NTV okutera omwene keri nka blessing Biden hati ariyo digayimba mu Electronics Platinum ariyo kurugazi hakaba rumo omweshongozi mba mweta Exraba Biden Exraba kana akora nawe hati Exraba agaba ine kigoma Ronix achimuterire hati ariho obi wanje warana college nansa nanyeta ati nikiri ataza no tereje danso ati nani nkushaba nyine cyeshongoro cyanje izontere mu introduction just onyeshongore mu omukutandika omutkari hati nzayo kunzayo nkora into omwana mukoro tubantuganiraho hati Ronix ajati mwana nakura byo kuba danso nenye nekigoma cyange mama atkuyachimpire but around me rana metete adem konikele come me one that says nobody can stop because they better than them. I want champion run for man that then we run as this is nobody can stop. Nimbatera mbateza tera nakutata nchiruka because it caught in a vibe. Ati me run on the ships nobody can stop because me better than them. Me run on the ships I want nikele come guy kuye ahina hunamira kajati chechiganye chija kugwa chechiganye chija kugwa chechiganye mbarengera no out of nowhere out of blue okufune cheshongo cha chechiganye gaya agira this song kwatamento je no jhandike imbere nchiro Exraba yamurema ati roko jhandike gayo gitere hata kujangu Ronix sakati ne mani murunji hati njitwaro wanyanje nyanje hati Biden megaton akati recheshongoro na gayimba mweta Muzafaru kiriyomwe nayo omukigoma nkecho ninjana ho yayire kigoma katera misinganse adisinikili me the western champ a dancer with them me the gladiator mfurutukarwaga ne state bamanyi me no all about them lost the champion tas lelekilikos producer nyanje tukurukuta
ne mega bisere byo nga mega yakajanga na yakubye cye kigoma noyo gaye ngoma ziringa zitambura ne nga mega agenda kula naga ne gaye yankubye eki kye bayita introduction ate yakorokose bakurukuta nange ne nkurukuta ne mbagamba nti awe wave erinye rigamba nti the dancer nze gladiator bamega tono kugenda ko itaba field marshal bakopye nikiri bagambe nze gladiator nagamba gladiator wechu nange kaneteka ko ya field marshal nagamba industry wetu nenga yalichi twaina one love by then tukatwine one love nikiri twiriro kwendera ahenyuma aho hakije haba makuru mingi cyeshongoro cyawe cyawasho wize cyo mugango wija wagiye uti Regi akanyibire cyeshongoro tuje twari bohorangwa management ya Regi akugira ngo cyeshongoro cyabo bakabanza kucishohoza karengo yo takashohwize kandi kutwahereze tuje twari amakuru ago gija gabura aho hagati tugire ngo mukaheza muyikirizana wazayo yisha yakweshengereza mukabikora mutata ati noreba ekintu cyona kozi nyoye kinabe ningamba kikancyereka omwana akagira ati entama yanje bwe buzire embo yawe bwe kozire ki hati wangira ngo iyo kachikora kare kandi nyobunsho hwize ecyabona bwe kishohwire nyoni nye nabanza nani yuwije it's fine no kunakuba ni wambandizi konka already abantu mbabata kukimanya konka babarebire eki konka nyonka teka no manya whenever the song is nice omuntu nabasa hati noreba nkavari kwakozire ecyeshongoro mu cya Kingsa because arebire ngo ecyeshongoro ni kirungi nakikunda tayine option yone kwa kubasa kukikopa yikiriza ajya tkanchitere nko kukiri nyonkindure nkiteko mu runyankore ni ine kiramwongerewe you understand no arubo kure cyeshongoro kajoti nkoreki hata abo kuba binobongo bwamane we nabasa kufuna impact yakikoramo konka abo kuba bino obunafunafu nibo kushangana kujya let me do it direct because chandenga wachireba because omugango it's a big song bro yes kubanga boranga wecheshongoro cyabasa kustura muganda wa fena gamba that's a big song because it's the guy who knows music and he's the guy who listens na manyanti this song na manyako baramonga you want yarga yakajat yapin pointing achintu no the song is bad you understand nikiri industry jimazire mabwire no teka industry ya western nichebe kugiretera eta yirukangira speed nke yabirero nyuma agatakije yashonke yaye kwata mukandi buri ko shanga harimo abantu 15 bona baroho kandi bona muwena mukukora makutunga emirimo kikije cyarito cyukushanga ngo nyuma hati industry yashonke yagaraka mukake nyuma nice kitwine kutereza kureba ngo industry yagaraka yaterera yeah we have a lot of politics in the music industry era ekinkwe bazanti abana ba media mwine impact ya mane mutiro abamwe they are being diverted konka bamwe ne baremera muno because if you're in media you have to be always neutral. You have to be you are serving the country. You should not serve one person or two person or two people or three. You understand? You should serve each and everyone who comes into you. You understand? Hati industry yitu union it has a lot of politics. Arumaba kujangu nyondi team gundi. The team gun and which is too bad. Oriya yana basakwesho ngoro nyankore muhurikize yakore ikintu kirungi you appreciate. Kandi oshanga abantu bakujangu itu tukachikwata nkechikwate ntemirimo yizaho mu Western Uganda shemeye kubane neturagundi baneturagundi which is too bad. Totally too bad. Omuntu muherezo umurimo kurugiro kwari. The how he does it over the how she does it. Because it is not good at the end of it kushanga ngo industry mu abantu babiri bashatu babana abo kushangana bafune mirimo oba kurwaninga because at the end of it ni mwe muza kushangana nimwe abo kuturiyaho na nabo abari yo kwa ahera bakuturiyaho mba kuza mtachi tufunama because I have nothing to give you. Yes. But if the industry is working and the industry is being it is growing at a higher rate buri omwana ana kufunama uza kushanga twena tukufunama yeah ona akiriya nori akiriya buri omwana akiriya tefenende tunyumirwa abana barukije mu industry nikiri abarino bija mu bwa hati ukabire no bahereza bahabuze they need to work hard surely kandi ba promoter ari umuntu okushanga ngo baterane kiri tukumwenda twamuhereza kakadeka mune cicweka uyaje ati ngenda nikiri
promoter yemera jata nikiri ni ayanga kufutere resumu aterero ndejo konga at the end omuntu nkogo isha kuguhaja ati nikiri no manyangu kandi kwenda shoya abajya ngumazima nguyo turuho ninga tukukora ninga tukujya kino uri manga tenye hato umuntu nkogo wamaye no mukoreke abantu nkabo bijwire ntube twete bikono nyona kujya ngo dikangambira hatekire mu industry yitu tukinemo abantu abo kubasa kugenda amasamu radios bakagira abantu bashashora bakadelitinga music yabeshongoza cyo kureba nono huranka radio netera muhemu understand twinemo abantu abo kugenda bakashashora ba DJs kugira ngo no utaka television ngo bakireba twinamo abantu okureshanga ntumuntu no kuyakuba nakwenda na kumudaivating utakafuna sente bakireba twinemo abantu kugira ngo gigi yabe ruho ayine kumakinga show ngo yare warem because takainda kureba ngo ishongora because the more you sing on stages the more you perform abantu mbatanaka kuhamatu yes cause mbamba kurebe cyo kora they know you doing it well ate abamwenu baba takubyendebe so but they are there and we have nothing to do for them but at the end of it all tine kitakwa kandi kizakwa nacho nchwa tukura nabo yes right bitu mteko kumanya ngo abankore media abankore videography nibo bonka bari kubasa kubana bakora obugenyi bwawo ino mukoro gona nibabasa kugukora mbeniwe utakaza kuza hand hona kurekiwe yo kwatrabo kandi program nekibozi MC Mashoko ninyende kuba nkwine ndokuretera abantu bona tukumanya shonga stars zimwe zimwe tukuba tuganire mu industry yetu ya western industry yetu ya Uganda nangwa neshonga zimwe stars zimwe kuruga heru yihanga nikiri tujire twareba wahaneka poster wajeta hati de kankore concert arawe myanya minji munonga kandi nikiri no manyo hinji munonga wachi warigire ukayeti shwiji kanji teke mbara this is my hometown nkunzarirwa ngurira you understand so mwenu ahana abantu banje batandikira then so kayeti kantandikira ahandi nitwija ninza kugumeza muna ho takore abantu kubara twende yeah sure that is it so nuko kugira ngo let me prepare and do it from here show yawe yemereye leta ugikoreye mwanya cye ukutaha muri zingahe show yanje nayo biro bitano byo kwakana omwaka ogwe nyine 2025 tuzakuba turi mu Agip Motel ofutamu no mutwaro ordinary VIP ne mutwaro ebiri tuinemeza mutwaro 50 na 1 million platinum so nuko yemereye leta turi Agip Motel biro bitano byo kwakana so biro bitano byo kwakana munywano wanje utakaburaho so neza ko so yamani mereke tumuhagire tumusupportinge for the very first time abantu ninja tubakande baganiye shongora cause intwire nikora concert but tinke shongoraga live band nturanye shongora acid but this time around ninza kweshongora live band kandi ninza kweshongora ijo nkareba one media one witu mukiga aka hostingiro omushija ogwo mushani imwenda because I never gambo bironji shuari era mukiga TV hori ogwo mushija wa hosting tinkumanya izina ri obakahura banjiro obano Onesimus obanoha uwo mukiga ryawo konka ine bigambo birunji no muntu mwenu no mureba ngunamanya industry agituyiremo na akaja ati nikiri omwana kambuza akaja nikiri izihi wase to make a concert in Mbarara yamjati nice kikuremesa nikiri gukora concert hatari ababine byeshongoro biri bikugira ngo nabone baza kwenda gukora concert bakire nikire cyo kubanze byeshongora byini and his songs are good and he's a singer aine byeshongoro tukugira ngo naza kushikatere kimwe biri agire ngo yamara naza kutweshongoro byeshongoro aine birungi kandi aine byingi yamugira ati uko bakabagambana na Robros ineke yagambira kaja Robros ati no watambwira mutawuno kahurira umuhazi uriyo muhazi yaje atoguna hagira Robros tinkumanya je just nwe je keriente kateka yeye ndabukanyo buri umwe industry no kwa kubatanje nayi nabahagize buri umwe nayi nabo aho tinkumanya just akachi feeling ati uriya mujya tkonka ati twine the likes of Nikiri tipo na nabandi byeshongozo binje bo no huro muntu ngo amana agine you understand so me nyenda kushemero nabagizi banye ne kushemero nabantu banye it's been a long time yes however Nikiri kandi nani nyante
sibura aba bantu batureba kandi babereye kututayayira nobundi mazima mugume mweje tutayayari umutayayari Nkore Media tuganirireho muganire n'abafana banyu muganire n'abakobana babareba ari Nkore Media abantu tongeye kwimusa industry no kuganira kushobora abantu nshonga zitarizimo n'abandi ku inspiringa n'abandi ni ko inspiringa n'abandi bakabasa kubana bije mu industry bakareka kugitina bakamanye ko bashemerire kugira bamo sibura bari kutureba kandi sibe n'abafana bawe nimba sibura no kugira nti nyecero mungaro mugango nchwero mungaro munchwero mungarimwe bambi mwize munchwero mungarimwe bambi munchwero mungarimwe mwena mwize munchwero mungaro ebiro bitano byo kwakana nimbaje abantu mwize munchwero mungaro mugure table mu booking table mwize mumpagire shware aboko mbajangu ki love nenura muri babiri mukwatagine nkesapuri mutambure nkabakuri ekintu ni cyecho ai mama mashweko mama Nkore Media Nkoreya Commando right amazina MC Mashweko kandi niko turukenda cyo program nekibozi otakaragaho gumana ureba program ejo ari Nkore Media kandi share njya munywano wawe mugambire ngo Nkore Media niyo buri kimwe erizoba 9 off savage kandi nimba ine abeshongozi banje binje munonga nka Bright AB mugwe muzeyo YouTube mu following ariyo nka Charity Keshut muze mu following n'abeshongozi abandi binje munongo mu Western mu following mu bahereza likes mu sharing asigara industry tongere kureba kutura gihe omuyidara tukagiteko murinde Nkore Media feel Nkore